لالیەکی دن دەستگەها خێرخوازیە یا بەرزانی و سازیên سیڤیل bi armanca piştgirî û sivikkirina êşên malbatên koçber yên ji Efrîn û Şehbayê ku ji ber êrîşan li bajarê Qamişlo bi cih bûne, belavkirina alîkariyên mirovî didomînin. Îro carekê din dezgeha xêrxwaziyê berê xwe da stadyoma 12 Adarê ya li navarasta bajêr û alîkarî li malbatên koçber û hin malbatên belengaz belav kirin. Pêvajoya belavkirina xwarin, alavên germkirinê û dermanan di nav xwe de hewand. خێرخوازیya berzanî îro roja me 16 em li bajarê Qamişlo dibînin tevaya Rojavayê Kurdistanê em derbas bûne. Îro mastirîn hewa harîkariya maragehandiye. Got îro em dê ser 500 xêzan ser 500 malê eware ew nazih birayê xuşkê me ew ê golnav taxat bînin. Em dê ser wa belav bikin va harîkariya. Harîkariyê me jî rastî cora corin. Yani beşê 15 roj heta mehekê dike têra mehekê dike ji bo wan her xêzanekê. We got hûn dibînin we ji vîdeo kiriye ji 11 tişta dê pêk bihêt. Her wisa min divêt bidime zanîn got hetanha تقریبا روجا ام هاتن ما دست بهاریکاریا کری حتانها روجاوای کردستان مفادار سودمندین جوان هاریکاریین دزگاه برزانی گهانه 10,000 خیزان 10,000 مال هاریکاری گایوا روجانه خورنا گرم جی تید بلاف کرن دو جمن جمانیرو وجبانیرو وجبا ایواری تید بلاف کرن طبعا خوارن هر وصا هاریکاری تیم ما روجاوای کردستان همیت کاردنه اش دیرکه بگر دیرکه گرکه لگی تربسپیه قامشلوی عمودی دربیسی تیم ما بردوام کاریدنه و هاریکاریا و گمبیجن خوارن و نخوارن بلاف دکن هر وسا وجبی خوارنه جدید بلاف کرن هر وسا ما تیم کی تندرستی جی هی گروکه الباجار همیاد گره ام بیجن چاره سریان بزیشکی پیشکشی وان ازحات کن وان اواری گل ناو تاخت